Akariba kangete Gembe Central niberite nyomba ya seneti gachokeria Meru Kawira ni untu ni atwikite mpanga kaunti neji pakiaria kariba baba ugite Meru yete mpanga ratano wa kirungu wa Kawira na rena boba mweba ugite Meru ne bunjwe tuchokende bene kenda Meru bombe kuona utongeria bukaba itamundune. Marion Karugi na ripoti iji. Ndira mbunge ya seneti iri kwariria rwari rukinyitwe ku ni MCS ba County Assembly ya Meru ya kwengatwa itene kwa gavana Kawira Mwangaza riu akariba kumakangeta gicione kia ubunge kia Gembe Central ni bakuromba seneti buru bakamono kia ringi nontu bariwa natwikite mpanga kiria akariba Meru na bariwa kithirate anwa kwa bomno thirikari yonthe kabunjwa ithurano bikabwithe kabiyaro riu seneti ninge mama nontu nitwaite maendeleo ndene county ya Meru nontu mama na ite mubaguzi aeta ya nara turona ntima westi akanyanjire ekiro mwara mune aturoroi na weto ya turira tiri to na kabrosi eto cia kangeta atorombe cia repaired kuma miaka eleke uti maendeleo tuona amona na county yote yonde Meru bado da ituromia turomi kabrosi maendeleo na yakiraitu yara tubwithiri kabrosi ra atwekirire ende turiromba tunaomba senate mama ende na kama mama ataenda Meru konte yote ibunjwe kwa mama na nena kinya MCA bonde bane nonto bonde ivaire anto ba mabatora kuimpisi yake atika to abadura manto ya kuimpisi to abadura kenda batoritira ngwe na ibonere ngwe igori aba ipise to kila gavana ende mama ende baende bo county ya Meru yonde bati kubunjwa mbunge Meru tukathura bo ndenda kwira seneti manto ya Meru ya kumenyeria mno kukiombeka mama seneti neto tumira mama nyumbani na mbatu kinyama MCA tiba cho MCA bakiwa mama ende ote MCA toibwa kitiko tatagua ndenda kuinga mama no ndo murandi kwa yondo mbete wakangeta yo kaura no katiba cho mama ende mama no wa kinywa na makosa ante ule ngwa kalita wengwa twa yakangeta tengo ya mama tuona kaunti to Meru torite na kabisa no ndo mama tuatana na MCA ko katukua in case untoke ne de seneti ba murugere burukane yere Kawira atire Kawira ana Meru no ana Meru watane na MCA bonde na boyelo watane na bonka nene bure Meru lakini Kawira umare ko yote munene watane na nona ka yero boba ora ba ora mama na ane na ntote maendeleo yake tukuona ale roe tamarero tora nyua na tuere nimbi bia biongo bia tubwithirite tore Meru County kumara unguma MCA zibo babati komenya ngoira wandrie komba gori tati mama otera me obwethe ngocia gavana na cia MCA neto diwa seneti neto aneri mama atiatiko bamwe ni bona niti kuthetera gavana Kawira na kuwa nae wekanya kuritira Meru ngui mama te ana twamuthurira kura twe mwenda na tutature kimetho okia kwira ma MCA bate kwenda kutania ngwenu eri ni wamba bakwenda kabu kuthura mama ne mama kwanza mbizo niara kinyaba kuromba kurontangu banjuri ncheke ya Kaurobe sau osokanira ya tene nonto ni twirete ini muongo bakiboria bakienda kwa thurano nonto bwa siasa torua kwina baraba yumene na baraba te yumene lakini tukuromba manto ya thirikari iya rito ingwe thirikari nabo akuruba to eshimiete nabo barite ngwirerio akuruba to banjuri ito vendete sana na ne baba beto kana ne okete to ekemeru tweta na ne uma jori enya yongwa etorere mwe lakini da injuri sia etele ontopotone kana ndene account eto Meru kana ndene ngabana abonde benjeri kuongoza ko wende inkoromba kina chairman Kadera na babonde baweta bamurangeri nintemenye sana lakini antu bati kubatanira njori etera na njori ekesimiore torete esimieto ke reportera Weru TV kumembe beto Marion Karugi wa Kenya.